Emizanege y'amashomero ga senior ya Ball Games 2 ey'ekyanga kya Ankole eyigwirweho nyamwebazi y'omu butongore kandi eriizooba yataho mu izooba rya kashatu erikuhinda aho St Elizabeth Girls Secondary School abaine ekikopo kya Uganda hamwe na Region bagumizamu kworeka amaani omu mpaka za volleyball y'abishiki reero agandi amashomero agarimu Bone Council, Kizooba Girls, Kashaka Girls na Maryhill High School gayoreka amaani bwanyuma y'okusinga emizaano ya kabiri. Ombojo, Buremba, St Augustine, Kitagata SS, St Kagwa, Peace Aspire hamwe na Ntare School nazo zasinga emizaano y'eriizooba. Omukubaka Bone Council abaine ekikopo, Sacred Heart Mushanga, Mbarwa Army School, Kibura hamwe na St Catherine nazo zasinga, kandi omu handball Ntare School, Kyamate, Maryhill High School hamwe na Kizooba zagumizamu zebembiire okurabaho kuza omu ruzaana orwa quarter final. Enough training kandi kirungi mwe n'abana 16 bo bageni experience basti bakabari kabare hatu bagraduatingire. I'm very sure about performance munonga na hati ni mpamya twizire kwa ekikope kya region ni mpamya nzone basa kuba final nk'itwargireho kwanosha state team ekicugumira hano Maryhill konka nshiraga kwetwara kurungi ni mpamya nabo nzagaruka against zani finals ndungi kandi nitekageka ngo ndo businguzo ruhanga ryo muhwezi witu tuzagaruka tubutunji.